Yes, tubahaye ikaze mu rubuga rw'imikino mu ikipe ya APR FC. Amakuru ubu ngubu atugezeho ngo nuko chairman w'iyi kipe ya APR FC ashobora gusezererwa, bakaba bazana undi mu chairman mushasha. Ese nuwe chairman urimo avugwa ubu ngubu? Rwose nawe uraza kumumenya, ndetse kandi amakuru tugufitiye hagati mu kipe ndetse no ku mutoza nuko ngo iyi kipe yaraye isezereye ikipe ya Marine ibitego 2-1, dore ko yari umukino wa gicuti. Iyi kipe ikaba yavuze yuko kwari kugira ngo yitoze neza, ibe iramenyera ikibuga, ngo umunsi izahura na Pyramide ibintu zabashe kugenda neza hagati yabo, ndetse kandi bazakine biteguye. Si ibyo gusa kandi n'umutoza Darkonovic akomeje kuzana ubwenge buhambaye bwo gukoresha tekinike simusiga zo guhabya adversary. Kugeza na n'ubu ngubu uyu mutoza akaba avuga yuko ashaka kugeza iyi kipe ya APR FC ku rwego rwo hejuru mutigeze mubona mu bandi batoza bagiye bacaracara muri iyi kipe. Nubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino, mudushigikira mukanda subscribe, like, share and comment, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo tuzabane nawe byiteka mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ngaya amakuru akomeye cyane atugezeho mu kipe ya APR FC, nuko ngo hagiye kuza undi chairman mushasha bitunguranye. Ibi ngibi bikaba hari impinduka bigiye kuba byatera muri iyi kipe, ngo nuko ngo uyu chairman Richard Karasira nawe ari mu basirikare bahawe ikiruhuko cy'izabukuru hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi ngo umusirikare ugomba kuyobora iyi kipe ngo nuko agomba kuba agikomeje kuba mu gisirikare. Bigaragara ko iyi kipe iraza kubona undi chairman mushasha bitunguranye. Ibi ngibi rero nibibatungure mubonye chairman Richard Karasira bavuze ko atongeye kuba yayobora iyi kipe ya APR FC. Bitunguranye rero muraza kumenya undi chairman urimo uvugwa mu gisirikare, aho ngo bagiye kuzana undi mu generali. Ndakeka mwese umuzi wa undi ukuriye igisirikare cy'u Rwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari we bagiye kuzana kugira ngo abe yatunganya neza iby'iyi kipe, ndetse kandi abashe no kuba yareberera iyi kipe y'igisirikare. Amakuru ubu ngubu mu kipe ya APR FC ngo nuko iyi kipe ya APR FC irimo yitegura match ikomeye cyane ya Pyramide, aho iyi kipe nayo itoroshe yaraye itwaye Egypt Cup ku mukino wa nyuma wa finali, rwose igatsinda igitego 1-0. Iyi kipe nayo nubwo itoroshe, ariko ni ikipe yacu turabizi ntabwo yoroshe, nayo turayizeye 100%, ibintu bikazagenda neza muri iyi kipe. Nubwino TV7 bagezaho urubuga rw'imikino mu kipe mukunda mwese ariyo kipe ya APR FC. Mudushigikira mukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho umunsi